Byari bikomeye, impuhwe twari tuzi ku babyeyi, bamwe muri bo bazifashe bazirambika hasi, maze nabo bigira inkoramaraso, bakoze jenoside ku buryo bukomeye cyane. Hari abagiye bica abana bato cyane, bakica abadamu bagenzi babo, ndetse yemwe bakica n'abatwite, yemwe nabo batwite. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane ubwo habaga jenoside yakorewe abatutsi, ahangaha ngufitiye urutonde rw'abagore 10 bahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi kurusha abandi, ndetse abangaba nibo bamamaye cyane. N'uwo twaba tutashyize ku rutonde ariko ukaba umuzi, ushobora kutwandikira muri commentaire. Iyi ni Afro10 TV ikugezaho countdown clash. Ku mwanya wa 10 nagutsindiye turasanga witwa Pauline Nyiramasuhuko. Uyu nguyu wavukiye muri prefecture ya Butare. Uyu nguyu yabaye ministre w'umuryango n'iterambere ry'umugore 1992. Uyu yari umugore wa naho bari Maurice wabaye perezida w'inama y'igihugu iharanira amajyambere CND. Nyiramasuhuko Paulina yari inshuti ya Agatha Kanziga Habyarimana. Uyu nguyu wari umugore wa perezida Habyarimana Juvenal, kandi bahoze banigana i Butare muri Notre Dame Providence. Yari umuhuzabikorwa muri Butare, ashishikariza abahutu kwica abatutsi. Yahaga interahamwe udukingirizo kugira ngo basambanye abatutsikazi, ngo nibamara kubasambanya bahite babica batazabatwara abagabo. Nyiramasuhuko muri 2011 yakatiwe igihano cya burundu n'urukiko rwa ICTR. 2015 urukiko rwagabanyije igifungo gikurwa kuri burundu, maze Nyiramasuhuko ahanishwa gufungwa imyaka 47 we n'umuhungu we. Muri Nyakanga 2018 Nyiramasuhuko yajyanwe muri Senegal kugira ngo abe ariho arangiriza igifungo asigaje. Yahamijwe icyaha cyo gufata ku ngufu n'urukiko mpuzamahanga. Uyu akariwe mugore wakoze iyicarubozo nk'iri ryo gufata ku ngufu kandi akabihamwa. Ku mwanya wa 9 turasanga witwa Bemeriki Valerie. Uyu nguyu yavukiye muri komine yitwaga Giciye muri perefegitura yahoze ari ya Gisenyi mu 1955. Valerie wari umunyamakuru yamenyekanye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Yari umwe mu banyamakuru bakomeye ba RTRM, aho yumvikanaga atuka inkotanyi kandi ashishikariza abahutu kwica abatutsi. Mu 1990 nibwo yinjiye mu itangazamakuru avuye ku kazi yakoraga ku kibuga cy'indege i Kanombe. Ku itariki ya 6 Mata 1994 ntigeze ava mu cyumba cya RTRM cyatangarizwagamo amakuru, bitewe n'uko ataha yahise yumva amakuru y'uko indege ya Habyarimana yamaze kuraswa. Nuko uyu nguyu yahise agaruka kugira ngo abone amakuru atangaza. Magingo aya akaba afungiye mu igororero rya Mageragere. Ku mwanya 8 turahasanga witwa Namabyariro Agnes. Uyu nguyu wavukiye muri prefecture ya Gitarama, avuka mu 1937. Yabaye ministre w'ubutabera 1994 muri leta yabiyitaga abatabazi. Yahamijwe ibyaha byo gushishikariza abahutu kwica abatutsi, gukora urutonde rw'abagombaga kwicwa. Agana mu mwaka w'1997 yafatiwe muri Zambia aho yarari, maze bamuzana kuburanishwa mu Rwanda. Muri 2009 yahamijwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, ahanishwa igihano cya burundu. Ku mwanya wa 7
turasanga witwa Mukankusi Virginia. Uyu nguyu yari umugenzuzi w'amashuri muri Kigali, yahamijwe icyaha cyo gukora jenoside yakorewe abatutsi. Uyu kandi mu mwaka w'1997 yakatiwe igihano cy'urupfu. 1998 kuri stade Nyamirambo ndetse no mu mujyi wa Kibungo, abantu 22 barashwe nk'uko bari bakatiwe igihano cy'urupfu, kandi abandi nabo barashwe bwa nyuma bakatiwe igihano cy'urupfu kubera ko cyahise gikurwa muri leta y'u Rwanda. Umwanya wa gatandatu turasanga witwa Dogiteri Nduwamariya Jeanne. Uyu wavukiye muri perefegitura ya Butare muri komine Ndora, yari umuganga mu bitaro bya Kabutare. Uyu nguyu yashinjijwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 mu bwicanyi bwakorerwaga kuri za bariyeri ahitwa Itumba. Ku mwanya wa gatanu turasanga witwa Dogiteri Nyiraruhango Bert. Uyu nguyu yashakanye na Dogiteri Nsengiyumva Jeanne Pomusene, bose bakoraga muri Kabutare. Mu 1990 yari mu bateguraga ibyitso by'inkotanyi ngo bicwe. Yanze kuvura abatutsi ngo ntiyavura inyenzi. Nyuma ya jenoside yahungiye muri Kenya, ariko muri 2007 urukiko gacaca bamukatiye imyaka 30 adahari, byarangiye aguye mu buhungiro. Umugabo we Dogiteri Jeanne Pomusene afungiye muri gereza ya Huye igifungo cy'imyaka 30. Ku mwanya wa kane turasanga witwa Musanganire Fereste. Yavukiye muri perefegitura ya Gitarama, ni umukobwa wa Dominique Mbonyumutwa wabaye perezida w'u Rwanda. Mu 1994 yakoraga umushinga wa sida mu kigo cya kaminuza y'u Rwanda. 2006 urukiko gacaca rw'umurenge wa Ngoma rwamukatiye imyaka 25 adahari kuko yahungiye muri South Africa. Ku mwanya wa gatatu turasanga witwa Mukamuzima Philomene. Uyu nguyu yavukiye muri komine Nshiri muri perefegitura ya Gikongoro 1954. Uyu nguyu yakoraga mu mushinga wa Onapo. Uyu nguyu wafatanyije n'uwitwa Nyiramasuhuko ndetse n'umuhungu we Arsene Shalom. Nawe muri 2008 yakatiwe igifungo cy'imyaka 19. Ku mwanya wa kabiri turahasanga witwa Mukandutiye Sahunkuye Angeline. Uyu nguyu yahoze ari umugenzuzi w'amashuri abanza muri Nyarugenge, yari presidente w'interahamwe muri Nyarugenge, afatanyije na Colonel Renzaho Tarisise batozaga interahamwe mu mujyi wa Kigali. Yahungiye muri Zaire, nyuma yaho yafatiwe mu mitwe irwanya u Rwanda n'ubundi mu mashyamba ya Kongo, yoherezwa mu Rwanda. Yahise ajyanwa muri gereza ya Mageragere. Ku mwanya wa mbere turasanga Gahumamunwa k'ababikira babaga mu muryango w'abene bikira, ariko rwose nabo ntabwo batinye kunywa amaraso. Abangaba harimo umubikira witwaga Theopiste, witwaga Consolata ndetse n'utwaga Julienne Mukarutera. Abangaba bakoraga mu muryango w'abene bikira, niho babarizwaga. Bakoraga mu bitaro bya Kabutare, kandi abangaba bagize uruhare mu kwica abatutsi bagera mu 2600 bari bahungiye muri Monastir i Huye. Uruhare bagize mu kwicwa kw'abatutsi bangana gutyo kose. Aba kandi bahamijwe iki cyaha bafungwa cyangwa se bakatirwa imyaka 30.
naho ngaho tugarukirije inkuru yacu. Reka mubwire ngo dukomeze kwibuka kandi twiyubaka. Aha turi kwibuka ku nshuro ya 32. Njye mwari kuri mikoro ni Hero Willis in Afro 10 TV. Hasta la vista.